Danas se u Subotici održava pojedinačno prvenstvo Srbije za seniore i pojedinačno prvenstvo Srbije za veterane u dizanju tegova za 2015. godinu. Takmičari u prvoj grupi su sledeći. U kategoriji do 56 kg nastupaju Milorad Nikolić, Herkules Bač, Miloš Jošić, Herkules Bač, Stevan Vladisavljev, Herkules Bač i Dragan Smajlović, Sremska Mitrovica. U kategoriji do 62 kg nastupa Boško Miluš, Kamen Indija, Danijel Alemanović, Sremska Mitrovica, Damir Halilović, Sremska Mitrovica i Robert Đerki, Jedinstvo Novi Bečević. U kategoriji do 69 kg nastupa Danijel Mikić, Mladost Danijel, Tomislav Hedešnik, Sremska Mitrovica, Dejan Peć-Tukuljac, Sremska Mitrovica, Antun Firan Radnić, Sombor, Dimitrije Vukelić, Najsus iz Niša i Saša Nojević, Partizan iz Beograda. Veteran u ovoj kategoriji do 69 kg je Siniša Panasković iz Stara Pazara. Službena lica, odnosno rukovodstvo na današnjem takmičenju, delegat gospodin predsednik Milan Mihajlović, u žiri u sastavu Jovan Torbica, internacionalni sudija prve kategorije iz Novog Sada, Željko Aleksić, internacionalni sudija iz Beograda i predsednik žirija Stojanin Stošić, internacionalni sudija prve kategorije iz Novog Sada. Sudije na podijumu Lajčo Zelić, internacionalni sudija prve kategorije iz Subotice, Dragutin Arapović, nacionalni sudija prve kategorije iz Bača, Marko Slobonac, nacionalni sudija prve kategorije iz Subotice i kandidat za polaganje nacionalnog sudija prve kategorije Saša Vert. Sekretari današnjeg takmičenja Dado Medić, nacionalni sudija prve kategorije iz Bača, Stevica Jajić, internacionalni sudija prve kategorije iz Beograda. Molim takmičare da pozdrave publiku. Zajedno s njim u
Tivadar Trajnović, Spartak Subotica. I prvo mesto, Tavaš Trajnović, Spartak Subotica. Pokušaj uspred. Pokušaj uspeo. Molim na tek 51 kg. Pokušaj uspeo oko sudija 2:1. Težina 54 kg. Pokušaj uspeo. Na tek 60 kg. Za tenis rad. Pokušaj nije uspeo. Natječajna grupa za prvenstvo veterana. Pokušaj Sremska Mitrovića, drugi pokušaj težina 60 kg. Priprema Nikolić na 62. 76 Još sam još šutu malo, pa to tamo. Drži!
Nikolić Milorad, Jelkovac Bač. Observujem. Priprema Limanović na 67. Pripremaju na 70 Alilović, Djevki, Vukilić, Nikolić. Bokšaj nije uspio. Molim na tek 70. Bokšaj nije uspio. Prvi Bokšaj. Bokšaj uspio. Vukilić Dimitrijev, najiskusniji prvi Bokšaj, težina 70 kg. Vukilić Dimitrijev, najiskusniji. Bokšaj uspio. Na tegu je 70 kg, Nikolić Milorad, Jelkovac, treći Bokšaj. Bokšaj. Molim vas tek 73 kg. Dimitrije najiskusniji. Ovo je samo neki.
Šrata. Francis je Stenki Šrata. Pavelo Damir. Volta Europeu. Džetki, Robert, Iriso Novi Veček, drugi pokušaj 75 kg. Pokušaj nije uspeo. 75 Jošić na 77. Pokušaj uspeo. Mojima tek 77 kg. Pokušaj nije